sem njo fotkal, ker se fotka. Good double selfie. Kar mal krizo s tremico, ampak zdaj upam, da me bo minila, ker je še sam koliko 15 minut do nastopa. Nič tremice, super je. Ja. Mislim, da smo pripravljena in da zdaj je treba pokazati samo to, kar znamo. Bomo pa videli. Zadnje priprave. Živčen, ne. Odgovornost čutim in vem, da bom naredil tisto, kar zmorem. Če bom pa to naredil, sem pa zmagal. Kam je srna pobegama? Spet jo moram iskati. Bom pa kar sam plesal. Ko mi čaka, da vidim, kako bo Miha plesal. Oni so nam zdaj dvignali nivo. Ja ne, spet so nam vrli rokavico. Ja, mi zdaj, ja, če so oni nam rokavico, mi zdaj rokav potrgamo. Pa vržemo stran.